بلدي اسود قصة حياتي وكل حكاياتي، يا بلدي اسود قصة حياتي وكل حكاياتي. أسئلة عايشة معايا مكملة والإجابة متأكدة، سلسلة وكل حلقة التانية مسلمة. Salame mengde şu an bilişiniz iPhone 12 Pro çıktı. Erkim şun arduğuna benim şun arduğumu ettim. Şun paylaşayım dedim birinci benim iPhone 12 Pro aldım. Yine iPhone 6s İkisini koşuyan 12 Pro hemen beni diyordur adamlar. But no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover.